ukajiachilie mbele za Bwana, ukapeane nafsi yako mbele za Mungu, ili kwamba Mungu ukakuwe connected na mbingu, ndio usiondoke mahali hapa vile ambavyo umeingia. Inua mikono yako tunapomwabudu Bwana. Tunaliinua jina lako Yesu Kristo.
katika jina la Yesu Kristo. Inaomba Bwana, jinsi ambavyo watu wako wameingia katika ibada hii, Yesu Kristo, wacha Bwana ukawawezeshe mahali ambapo Bwana walikuwa wangeweza kufika. Yesu Kristo, kupitia kwa nguvu zako na uweza wako Jehova, wacha Mungu zaidi ukawawezeshe, na ni katika jina la Yesu Kristo tunapoingia katika sifa, wacha sifa zetu zikakupendeze na ukazipokee, na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tumeomba na hata kuamini.